Ni ibyegeranyo Sport Rwanda, nizera ko mukomeje kugenda mugubwa neza aho mudukurikira muherereye, ku bari hano imbere mu gihugu, ku bari hanze y'igihugu mwese turabashimira cyane kuri mwe mwakanze subscribe, namwe mutarakanda subscribe nicyo gihe kugira ngo mukande subscribe, hanyuma mujye mubasha kwibonera amakuru agezweho avugwa muri ikipe ya APR Football Club ndetse no ku makuru y'i Burayi mu ikipe agiye atandukanye, amatransfer abagenda havugwa byose n'ahangaha ku byegeranyo Sport Rwanda. So mbere yuko twanzika rero tuyihuta cyane tujye kuganira ku bakinnyi babiri baba ikipe y'igihugu Amavubi. Ni inkuru nziza iri kubavugwaho cyane bose. Ubwo rero nizere ko ikosa ushobora gukora, ndizera neza cyane nashidikanya ko uramutse utumvise ikiganiro ngo kirangize, niryo kosa rya mbere waba ukoze mu buzima. Ubwo rero ni uwitwa Samuel Gerete ndetse n'uwitwa Fanuel Kavita, bose ni abasore b'ikipe y'igihugu Amavubi, niho tugiye kuba tuganiraho turebe ibyabo wese bimeze bite. Ni inkuru nziza cyane zirimo, bibaye ngombwa ko nza kugira ngo nzibabwire, mubashe kuba mwimenyera uko abasore banyu bahagaze, hanyuma ku munsi wo kuwa mbere ndabasezeranya ko uko bitwaye mu mashampiyona yabo byose nzabibagezaho. Ariko ikintu kimwe ukwiye kumenya, ino nkuru ntabwo nagombaga kuba nayiraranya nayigejeje ku banyarwanda. Ni La Louvière ya Samuel Gerete rero yazamutse mu cyiciro cya mbere mu gihugu cy'Ububiligi. La Louvière ikinamo Samuel Gerete yabonye itike yo kuzamuka mu cyiciro cya mbere nyuma yo gusoza shampiyona iri ku mwanya wa kabiri. Rero yabigezeho nyuma y'umukino w'umunsi wa 28 wa shampiyona y'icyiciro cya kabiri, ni hariya mu gihugu cy'Ububiligi. Yakinnye mu ijoro ryo kuri uyu wa gatanu tariki ya 18 Mata 2025. Ni umukino iyi kipe yitwayemo neza, itsinda Romer Sike ibitego bigera kuri 2-1, byatumye igira amanota 29, inganya na Waregem ya mbere, ifata umwanya wa kabiri uyemerera guhita izamuka muri Belgium Pro League bidasubirwaho confirmed. Nyuma y'umukino umutoza wa La Louvière Frederic Taki yagize ati, ndishimye cyane ku buryo numva ibyabaye bisa no kurota. Ndashimira abakinnyi banjye kuko barakoze cyane bikomeye. Abaturage b'agace dutuyemo bifuzaga cyane kubona ikipe yabo mu cyiciro cya mbere, tubigezeho kandi ubu nibwo tugiye gukora cyane. Uwitwa Samuel Gerete ukinira ikipe mu kibuga hagati ni umwe mu bayifashije cyane muri uyu mukino, kuko umutoza Frederic yamubanje mu kibuga ndetse anakina umukino wose. Si muri uyu mukino gusa, kuko uyu mukinnyi w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi ni umwe mu bagenderwaho muri iyi ekipe. Mu mwaka w'imikino 24-25 yakinnye imikino 25, muri 28 yakiniye ikipe ya La Louvière muri shampiyona. Iyi nkuru nziza rero kuri uwo mukinnyi nawe byamutunguye cyane, ubwo dushobora kubona abisikanye n'uwitwa Hakim Sahabu ikipe ya Bianchot iri ku mwanya wa nyuma, ushobora kuzamanuka rwose mu cyiciro cya kabiri. Uyu nguyu Samuel Gerete arimo atambuka aza mu cyiciro cya mbere. Ubwo rero felicitation kuri La Louvière, felicitation kuri Samuel Gerete Paul. Rwose no promotion babonye ni nziza cyane, kandi turabasaba no kujya mu cyiciro cya mbere bakakirambamo, apana kukijyamo bagahita bamanuka. Mu by'ukuri reka ducacambuwe twihute cyane tunyarukire ku wundi mukinnyi nawe w'umunyarwanda, yitwa imyugariro w'ikipe y'igihugu Amavubi mwita Fanuel Kavita, aho yasubukuye imyitozo nyuma y'ukwezi yaravunitse. Myugariro w'ikipe y'igihugu Amavubi Fanuel Kavita ukinira Birmingham Region, ni ikipe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yasubukuye imyitozo nyuma y'imvune yari amaranye ukwezi. Tariki ya 16 Werurwe 2025 nibwo Birmingham Region FC yatangaje ko Kavita yagize imvune itamwemerera gukina umukino yari afitanye na Louisville City muri shampiyona y'icyiciro cya kabiri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yanyuma iyi mvune itaratangajwe neza iyo ariyo, yahise ituma
adahamagarwa mu bakinnyi ikipe y'igihugu y'u Rwanda yifashishije mu mikino yo gushaka itike yo kujya mu gikombe cy'isi cya 2026, harimo uwo yatsinzwe na Nigeria ibitego 2-0, n'uwo yanganyije n'ikipe y'igihugu ya Lesotho igitego 1-1. Hanyuma uwitwa Fanuel Kavita rero wagombaga kumara hanze ikibuga ibyumweru 2 hagati ya 4 na 6 kabisa yamaze gutangira imyitozo, nubwo ikipe ye itaratangaza niba yarakize neza ku buryo yaboneka mu mikino ifite. Hanyuma Birmingham Region iri kwitegura umukino wa shampiyona igomba kwihuza na Hartford Athletic yo mu ijoro ryo kuri uyu wa gatandatu tariki ya 18 Mata 2025. Ni mu gihe kapiteni wa Birmingham Region yakira neza ndetse akabona imikino ihagije, yaba afite amahirwe menshi yo kuzahamagarwa n'umutoza w'Amavubi Ade Amarushi gukomeza gushaka rwose igikombe cy'isi muri Nzeri 2025. Uwitwa Kavita aheruka guhamagarwa mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi mu mikino yo gushaka igikombe cya Afurika cya 2025 Amavubi yahuriyemo na Libya ndetse na ekipe ya Nigeria. Inkuru nziza rero yo kwishimira cyane ku banyarwanda. Uwitwa Fanuel Kavita rwose tumubwire ati garuka namahwa uze witware neza umere neza, hanyuma ibingibi ni advantage kuri ekipe y'igihugu Amavubi, kuko kunguka umukinnyi nk'uyu nguyu Fanuel Kavita ni inkuru nziza cyane, kubera ko murabizi neza amakosa defense y'ikipe y'igihugu Amavubi yagiye akora. Cyagaragara ko bakeneye umukinnyi ugomba kubura wafu ugomba ku buryo ashobora kuba yanajyamo. Twitega ko wenda mu minsi izaza ushobora kuzabona duo y'uwitwa Kavita ndetse n'uwitwa Nigena Clement nawe uri gushaka kwerekeza muri ekipe ya Pyramide iri kumwifuza cyane, iri gushyiraho n'akayabo k'amafaranga ahagije. Tubyitege ko dushobora kuzabona defense nyuma y'imyaka myinshi cyane ya Manzitseri ndetse n'uwitwa Mutsinzi Ange ihindutse, hakaba hazamo wenda uwitwa Nigena Clement cyangwa se hakazamo uwitwa Kavita. Ibyo byose ni bimwe mu byo dukwiriye kuba twibaza cyangwa se dushobora kuzitega mu minsi igiye kuza. Ubwo rero reka mbashimire mwese, nizo nkunda agiraga ngo mbagezeho, ariko ndabibutsa kugira ngo mukande subscribe mutange n'ibitekerezo byanyu aho hasi ahatangirwa ibitekerezo musesengure mudasesereza, nibyo twebwe tuba tubakangurira. Mukomeze mugire ibihe byiza cyane, bye bye.